अहानबदा मरोइबा पाउ यूनाइटेड नगा काउंसिल ना सेप्टेम्बर 19 दा गवर्नमेंट ऑफिशियल मणिपुर ना थोकिबा लम लैबा योनबगी नोटिस अदु हंदोकपियो हाइना गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसिनख्रे रिम्स हॉस्पिटल दा अंगांग उनबदा लेखिद्रबी सिंगसुबम ओंबी नोंथोंबम निंगोल मंजू देवी मिसिगे चुंबा वाइल फंगहलु हाइना वाकनमी फमख्रे नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक सरिबा नुमिदांगी पाव मियंग ताबिरिबा सिंगबु चन्नाबमना खुरुमजरी हौजिक पाव संतोंना पीजरी यूनाइटेड नगा काउंसिल ना सेप्टेम्बर 19 दा गवर्नमेंट ऑफिशियल मणिपुर ना थोकिबा लम लैबा योनबगी नोटिस अदु हंदोकपियो हाइना गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसिनख्रे यूएनसी गी मेमोरेंडम अदुदा हंदकता नौना मणिपुर लिंगा की लैंड रिसोर्सेस डिपार्टमेंट ना सेप्टेम्बर 19 दा थोकिबा नोटिफिकेशन अदुना मणिपुर गी हिल एरिया सिंगदा लैबा ट्राइबल कम्युनिटी सिंग इंटरेस्ट येंगदना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 371C की मखादा पीरिबा अखनबा प्रोविजन सिंग वायलेट तवी लोइनना MLR अमसुंग लैंड रिफॉर्मर्स एक्ट 1960 की मखादा मोरे चुरचानपुर चांदेल अमसुंग खौपुम वैली दा लैबा इथक की मफम खरदमक नतना हिल एरिया सिंगदा ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग सिस्टम असी हौजिकसु चटनरी मरमदुना ट्राइबल कम्युनिटी सिंग येंबिरगा हारिबा नोटिफिकेशन अदु कैंसल तौनबा मेमोरेंडम अदुदा गवर्नर दा तक्सिनख्रे रिम्स हॉस्पिटल दा अंगांग उनाबदा लेखिद्रबी चिंगसुबम ओंबी नोंथोंबम निंगोल मंजू देवी मिसिगे चुंबा वाइल फंगहलु हाइना वाकनमी फमख्रे लिलोंग चजिंगदगी मंजू चई 35 मपुरोइबा चिंगसुबम निरन मिसिगा मरी लेनेना थौबाल मेला ग्राउंड दा थौबाल सावल तोंबगी मेरा पाइबी सिंगना संदुना पांगथोकिबा वाकनमी फमदुदा सरुग याकिबी लेखिद्रबी गी मचे नोंथोंबम निंगोल थोकचोम ओंबी रंजिताना फोंदोरकपदा माकी मनाउ नुपी असि था सिगी तांगकुन गी नुंथिलदा ऑपरेशन तौदुना अंगांग उनकी तुंगदा ई अफमदा लेरे हाइदुना अमुक हन्ना ऑपरेशन तौरगा अंगांग खौ लौथोक्तबा याररोई हाइदुना नुमिद असिगी नुमिदांग वाइरमदा अमुक हन्ना ऑपरेशन तौकी यामना लाइबक थीबदी ऑपरेशन तौरबा मतुंगदा फिबम लुसिलकपदगी था असिगी कुनमाथोई गे पुंग 3 मखाइरोम ताबदा लेखिदबनी मिसी असि डॉक्टर गी असोइबदगी लेखिदबनी असुगुम्बा थौदोग असि मखा ताना थोक्तनबा मिसी असिगी अचुंबा वायल तौबिदुना मरा लैबा सिंग लोगी ओइबा मतिक चाबा सेराक पिबियु हाइना मरी लेनबा सिंगे पुनिंग चिंगसिलकली वाकन मिफम अदुदा सरुग याकिबा सेवा क्लब सबल तोंबगी वाइस प्रेसिडेंट सनासम सुभाष चंद्रना फोंदोरकपदा मियोइबा अमा ओइना सोलकपा नारकपा मतमदा थवाई हिंगननबा कनबिननबा हॉस्पिटल दा लायंगबा चंगनरिबनी अदुबु हंदक रिम्स हॉस्पिटल दा लायंगबा चंगलुबा मियोइ कया सिबाक्सांग ओइना पुथोरकपा हाइबसी यामना लाइबक थीबनी मखोय अदुगी मनुंगदा सबल तोंबदगी चजिंगदा युम पानकिबा मंजुसु लाइबक थीख्रे माक असि मसा यामना कन्ना अंगांग उनाबगी दमकता रिम्स दा पुखतखिबनी अदुबु डॉक्टर सिंगी चक्सिनदबदगी महाक लेखिदबनी थवोंग असि अकनबा मोंगदा कंडेम तवी असुगुम्बा थवोंग असि मतुंग थोक्तनबा रिम्स हॉस्पिटल की डॉक्टर सिंह ऑथोरिटी सिंह अखनबा मिटिंग संगफम थोई लमदमसिदा लेरिबा CSO अमदि लुप सिंगनासु असिगुम्बा लाइबक्थिबा थवोंग असि मतुंग थोक्तनबा चुंबा वाइल फंगनबा अमता ओइना होनामिनसि हाइनसु सुभाष चंद्रना अपील तौकी लोइनना JSC ने लौरपा वारेफमदि संगसिलकपा खोंजंग खुदिंगमक्ता सबल तोंबगी मियामना सगोटकनी मणिपुरदा लेरिबा CSO सिंह अमदि मियामनसु सगोटपियु हाइनसु मियामदा अपील तौकी ngomlaktaba naraktaba solakpa matamda hospital si akogi thawai safagadra thawai hingadra aiduna pukhalakandida akogi analyze chathanabani adubu haukiba tha khrasida rims hospital da yamna madam sadaba misimina yamna tagat ter lakpa adugumba patient kya sibagi thong mathang chatharupi sarung moina akogi su akogi laikai sidagi haukiba aduga sajingda panba adugumba isal Tongtomo Manju Sida Yamna Masa Yam Kanna Hospital Langa Unabakita Pukala Matunda Hazadana Dr. Singi Section Daba Hong the Gila Kidabasi
ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦ ꯊꯥꯖꯔꯀꯥꯟꯗꯩꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯝꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯅꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯇꯅꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯖꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯅꯤ Uripok apunba luf amadi uripok nupi apunba lufna rims hospital gi director amadi medical superintendent ga faminaduna rims asi masak thokpa hospital oinaba pointara yawba suggestion pisinkhre UAL gi publicity secretary singthakna thadrokpa cherol amada haukiba numit kharani mamangda rims hospital da pamdaba thodok wathok khara thokibana maram oiraga hospital asigi analayeng gi khudong chaba loduna Laklambadu Chingnaba Hangoiba Kizaba Pongnarakpada Natana Hospital Asigi Administration da Fong Namiyamna criticize Sorakpada Maram Oraga community participation ga loinana hospital asi Masak Thokpa Miyamna Thazaba Miyamgi Damakka Thokpa Hospital Oinaba Pishin Kiba suggestions sing adudi Rims ke staff doctor samadi patient party ga afaba mari leinaba communication gap leitanaba honaba doctor nurse singda soft skill gi course sama authority na tawbiba media cell spokesperson PRO na matam gi thodo watok tholakpada miyam khangnaba media briefing tawba security arrangement review tawba Campus manung screen board thelaga thambiba senior specialist doctor sing nungtigi natrabasu week amada humrak marirak patient party ga unahanba parking arrangement ningthina tawbiba emergency ward trauma center da matik chaba medical officer amana station tawduna supervise tawba UAL UNAL amadi RIMS authority ga coordination thamba satra singda discrimination tawrakpa amadi social insecurities lerakpa matamda UAL UNAL amadi RIMS ka pullaga thengnaminaba haiba wafam sing asini hariba suggestions sing asi RIMS authority na thabakta ontok piraknaba su taksinki Haukiba September gi tang kunma thoida Federal Students Organization Kangleipak Fesok Imphal East District Council gi Vice President gi Thaupurambi Fangnung Makha Lekai digi Laikhuram Nirmala Devi alias Lingzal manung matam chadana masagi anaba amana maram oraga lekhidabada luf asigi maike digi awaba fongdurakli Fesok Headquarter gi Secretary Publicity DM Sadanandana Khutyak Bidana Thadrokpa Gerald Amada Magna Hingligay Matamda Mahairoi Kunaibu Sakhanaba Amadi Leibaki Thawai Kaya Amasu Purami Mag Honaba Kanbi Masagi Oizaba Thidabi Kunai Asibu Achumba Afaba Lambi Amada Puraknaba Honabada Ajoba Thaudang Lorambi Thamoi Singbi Misak Amani Magna Hingligay Matamda Luf Asibu Sakhanaba Amadi Tungi Yumbi Semnaba Honabada Saruk Chauna Yarakhibi Kangleipak asigi atangba mamom amani mahakna leikidabada lup asigi mentionba ngamlaroidaba achouba awardba amadi leihoragani haina cherol asina makhatari
Chinjakta mipal tangdaba isage pothokna ningtamna chasaba ngamnaba amadi climate change na lomi singda piriba safu asigi awaba kharadang oirabasu koknaba haiduna Irawat Foundation Manipur na tha ama chatharakpa mahai saba yaba u charasing thabagi tharam Thawal district ki CCSK playground Khangabok Cherapur Leikaida loishinbagi tharamda Irawat Foundation Manipur ki president 𝐶𝐲𝐞𝐰𝐬 District Agriculture Officer 𝐷𝐻 𝐶𝐞𝐈𝐬 District Horticulture Officer 𝐾𝐻 Ragumani Thoksom Advisor Irawat Foundation Manipur Thawal Branch na chingba kayana saruyaki loishinbagi thoramgi manung chana IFM gi President 𝐾𝐻 na phongdokibada climate change na pirakpa safu singda khwaidagi hena sokhaliba se lomi sinmi ngami singna nong chubada lambi kayai sing thumjinduna Fibam kayada awaba piba amadi lomi singi senthok lambi amagi hingnaba lambi thadat piba si kharadang oirabasu koknanaba thauramasi pangthokpani haiki thauram loishilakpada Irawat Foundation Manipur Thawal Branch na iramdam sida thazaba Mairen Torbot desakusa kaya sel lodana miyamda fanghanki Wakalon manaba apunba wama kanglei pak lingkhatkibagi manga suba kumon tharam ngasi haying khongban dalaiba lainingthau sanamahi temple board tapang tokre kumon tharam asiga mari lenina wama gi president moirangthem naukhamba maiteina paumi singda haikibada mateng mathau taraba miyam gi awa ana kokhanaba Poram yarpara lup asigi ahanba mathaudi lup asi linkhatlakpa chei mangagi khongjara sida miyamgi angamba selgi mating amadi wahai gi oiba mating tawduna lakli hauziki oiba isuda mahausagi khal kaitharakpasi kannaba amadi aikhoigi oiba loan asi sakotnaba lambida khuthari haukiba August kunda Manipur loan na Nipan suba schedule chankibagi ningsing thoramga mari lenena mahausagi khal yokhanaba thimpiduna seding sedinaba pangthuki numituda saru yakiba miyoi singamadi makok mathang taraba iba aibi singda sakhangse chelgi mana amadi upambi ama piduna makoibu puning thawatki miyoi bagi apikpa wakhalna mang thaduna tokhai na chatnariba lambi asidagi mai leithoktuna sana piba umang wamang yokhatuna amadi isagi irol iyek kanbada ikoi pumnamak mai onsin minasi haina mahaki maikedi pauzal piraki Malayam still a loan Sakon Honabgi as a Bugulana Hokiba August Kunda Manipur Lona Pansuva Sidun Sankibagi Adumba Thoram August Kunda Pangtokibani. Adum Pangto Thoram Duda, Aquina, Tim Tamderaga, saying Sedan Navig Thoram Tim Dudi Kariana, Zihoji, Mau Saga can Kaitar Pasidi Karado, Kandananabi Damagda, saying Ba Madi, Sakogi Sarangasina, Madugi Timda, Igiraga, saying Quisan Gundabani, Maruina, Madugi Timde, Kauri Aquina, Quagi Mahok like Mibu Haba, Quit Timda, Zubani, Adugulana Sisu. Aquay usar sing nasigi aquay kai khunjaraba kai khunjari bisingna usar singsi aquay sering abigi ba sering sangdam na sab agi bingda aquay khunun tamjabulana thoram asigi maru obedo moksai khan kanbu honabda wamana zo thodang logjari habsing thamjari adu haukiba sahi kya dasu wama hel khalpdagi world environment day amadi bon mahasam da singba adugumba thoram kya da aquay mathang aquay usar thadana amtu moksai khan kaidana mari lenam depan forest ba menga aquay kusam naraga amati environment depan kusam naraga hona zaraga aquay luxury RIMS ki thaudok solution puraknaba honabada RIMS na chaba thaudang logadabani haina Committee of Civil Societies Kangleipak CCSK gi makedi phongdrakli CCSK gi Secretary Information and Public Secretary Nongthombam Govin Maitena thadrokpa cherol amada makata na hai RIMS asi AMS ki thakta pukhatkani haijuna makhau pungna press tamadi media da lauriba charaksida Ikuidina Toganingdaba Todok Sing Matang Toxilakpana Maram Orga RIMS Puhena Masakte Lakli Medical Institute Amagi Infrastructure Yanglaga AMS Kitakta on Katpa Yaroi
ख्वाइदगी मरु ओइरिबदी इंस्टीट्यूट अदुदा लेरिबा टोंगान टोंगानबा स्टाफ अमदि नन स्टाफ सिंगी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पुमनमक सिंगदु येंगलगा अवांग थाकता थांगतकदबनी मदु खंगना रिम्स की अथॉरिटी ने हिरम खुदिंगमा कुपना येंगसिंदुना थबक तौबा तंगाई फदे लोइनना हौजिक थोकलिबा थौदोक असिगी सोल्यूशन पुरकनबा होरबदा रिम्स की माइकेदगी हेना चावबा थौदांग लौगदबनी हाइबा वाफमसु CCSK की माइकेदगी मखाताना जेरोल असिदा फोंदोरकले नोकफदे कल्चरल फाउंडेशन ना RK फिल्म्स इम्फालगा खुसम नदुना नोकफदे की 38 सुबा फाउंडेशन डे पांगथोकरे जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी दा पांगथोकिबा थौरम अदुदा एल सुसिंद्रो याइमा मैदै MLA खुराई AC वांखै AC की MLA थांगजम अरुण कुमार रिनाउंड सिंगर SS नवचंद्र शर्मा स्टेट कोऑर्डिनेटर आर्ट एंड कल्चर मणिपुर G धर्मदास शर्मा Joint Director Department of Art and Culture Manipurna Thauramadu Athoiba Mitunglen Singh Oina Saruyaki Lonina Thauramadu di Luminary Doyens of Manipuri Comedies Haiba Mingtol Biduna Fagiroi Marida Ikai Kumnaba Utki Fagiroi Singh Adudi 𝐾𝐲𝐬 Mithai Saba CS Ramesh Sandra Idhau 𝐷𝐻𝐲𝐬 Kabokle Ibomcha Amadi Saikom Surizitni Tara Suba Disabled Welfare and Development Program Pangtokre Disabled Welfare Development Association Tagil Khongban Mayai Lekaina Sinduna Manipur Press Club Major Kul da Pangtokiba Thauramadu Waikom Birahari Singh State Commissioner for Persons with Disabilities Manipur DS Sarzu Devi Disabled Welfare Development Association ki founder CS Danabir Singh Disabled Welfare Development Association Ngasepam Bimola Devi former Jila Parishad Tagil Imphal West Khaidem Priyobala Devi Pradhan Takyal ZPS Memsa Sanu Principal Pari Imam Sindam Sang NG Rajendro Boy former President Icham Narendra Ningomba Cultural Activist CK Ngapigani 𝐾𝐲𝐬𝐬 Singh Bharat Ratna APJ Abdul Kalam National Awardee Koingamba Khumana Chingbana Thauramadu Saruyaki Tara suboy na koi September 25 sida sinjari base akoya disability persons sinjigo bana mana akogi exhibition adagi akogi hatare akogi masa gi oina government side gi oina phangjiba akogi wheelchair tricycle adagi di akogi motorbike akogi motorcycle hatare ko sigumna basing yan thokjai aduga akogi kanoda akogi reliquim da laiba laibak thiraba Kogi ima ibel singkha kakala ko mukoi kuntra muksigi koina jengcha khawai jangwai thautum jingi na singbus mana kampal gumbas mana torga kogi program sida su salu laba kogi adum sinjara bai tare ar sinjari batawam jida kogi anamana akogi teaching sigida anam ba focus tawja bane sida marak ta kogi laibati da ba kogi ramdam sigi awa chitheng phangla bai ma ibel sing si jokona nimisida koina organization side tagi tam chung awa maten do su oina bani chengcha khaje compulsory pizza bagi thon jo hapchan ja bai tare mayum da kogi chilam sinta sing ji suan baje kogi condition ji da kogi organization side tagi oina awala pa kaya yeng janja ga marketing bari le na ga tungi da mata chendar lambi ama oina makogi mi ama obi hak chap chabado hangan na bagi da mata kogi organization gi pa je ko state da ora thamja ha jata Thobal District Olympic Association ki meeting makada ngasidagi hauduna First Thobal District Olympic Games Lilong Haurebi College ki ground haudokre Olympic Games haudopagi tharamadda IASDC Thobal Oribi Mrs. Hana Kamai Professor Abdul Sattar Shah Principal Lilong Haurebi College MKM Askar Ali President Minority Morcha Manipur Alhars Abdul Wahid Social Worker cum Chairman Nur Foundation na Chingbana Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Saruyaki Ahanba Oina Ngasistana Kiba Kabaddi Ahanba Master SLYO na ICDF po point kontramani da Toiki and Subada AMDAS
CAM na CCYPAC bu point taranithoi ahum subada SLYO na MYC bu point kunda mari subada AMDASCAM na LSWO bu point kunipanda mga subada ICDF na MYC bu point taramangada thoiki. Together is a beginning of our showing our unity, our inspiring each other with our habit, with being, with our action, with our discipline. And this is not just as sports. We have seen so much of conflicts and fightings. Experience so many good and bad things in during this course of time. Erase everything. Let us erase hatredness, but let us continue to spread the message of love, forgiveness, and so that we can build our society again, we can build our state again. Each one of us as a citizen of Thobal, as a citizen of Manipur, we are responsible to become a good person. Say our action will be good. With the action, we will inspire each other. We will build the society, a peaceful environment. Create and to all the players, best wishes and platform say not only for this area but for the whole Manipur. Say we have the skill, we have the potential, and through this also we can say ki love can develop. Message na sumainam mapung bhanda biyade angang hinji puthok ta biyade achum line da puthok ta biyade haina mayam shu sumaina puthok piyo semgat piyo mapung bhana semna na ba chu ho na si hana den semna rei ba semai ba sing chu mapung bhana sem ngam mai pangan pina bi voi sunu sem drip sing chu saman mangam ba gi pangan pina bi voi sunu aduga ekoi gi discipline laina mapung bhana sana biyo ingna singa chana ba oi sunu hai ba si आयरगा लो सिंजर के खुदा Aroibda maroiba pau amu hana pizari. United Naga Council na September 15 da Government Official Manipur na thokiba lam leiba yonbagi notice adu handok piyo haina Governor da memorandum pisinkrei. Rims Hospital da angang unabada laikhidrabi singsubong ongbi nongthambam ningol Manju Devi misigia chumba wail fanghalo haina wakan mi fam phongkrei. Norris Pindona Sandok Sare Penumidang Pau Matang Sidaloi Sare, Ming Tabiriba Singbo Mukahanna Kurumjari.
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Welcome to